Dila ndimba dega pananente magafanana yenyanga makwanya Viokale. ndimba dega tumenanga dila yenya dila ndimba dega tumenente la fanana yenyanga dila ndimba dega pananente magafanana yenyanga Sélection. Kyambote kenu kwa eno ontono kangu wa Kongo jantotela mono wa mwaneno mono wanlekeno mono wankundeno mono wantekoloneno Maria Masamba izididiaka muna lumbu kya uno kya lumingu kwatu muna kaka indinge to ya Kikongo idina vo iluvene kyambote kenu kwa eno ontono luta kutulanda ye kwandonga ontono itinga kutulanda okunima kyambote kenu matondo kwa mutambi utuvene diaka moyo utuvene diaka umaviji muna luaka diaka mulumbu kya mat nzambi tutondele nzambi muna kutuvana diaka oluve lwakuiza moke na diaka mdinge twa Kikongo mulumbu kya uno mwamuki mpuka ketu ya malongi maki Facebook twini na nkubu ya Kikongo Talk Show mwamuna tutilanga idinavo kyambote kenu over vavantan sanda kalanga mono mosiko uno pengine na diaka yende nzambe moke na yani muna ndingeto ya Kikongo idinavo lubake kunda yenu lwafuanda lubake kunda lwakosoka lubake kunda lwafonga konso unakaka luvovelanga kunazunga keno lubaka kata ikunda yenu luiza mpasipo luiza vuanda lwatuma landa moko ketu muna ndinga ya Kikongo tumwangi nanya entangu mujamuja watu muna kaka ndingeto ya Kikongo iwa unakikilu kifuanukino unantoma zolango vovavo kyaku kyangani Kongo dingeto Kongo idinga ya tusisila akulu beto idinavu yena onto na Kongo konto vana fululu inina du landanga moko yetu ya dinga ya Kikongo ingeta ndondele kikilu kwa yena onto no duna ekintu adikala yeto kwa idinavu tete to antika moko yetu neto fava tumokena unu ovo onto adiambu tumokene na unu utadidifo kikita nti yamputu ma idiambu jojo tumokene na unu kikita kuwa kunti yamputu ya jojo tumokena na unu lumbu idinavu ina mono mosiku panu mvovo kwa mbutame asivo yani mosika disunzula kwani kavuve nkumbwani kavuva kukitalanga kadisunzula mpasipo twantika moko ketu twazibula nzila moko ketu pasipo twantika twakota kikilungu nankati kwa moko ketu kya lumbu kya unu kyambote kyaku mwankazi Kyambote ngiye mpangia me Maria Masamba mono kumbwame Manuel Mantisa
donc kwa falansa kuizingilanga mais de 23 anos kuna Angola ngina evate diama idamba kuna Masinji Uiji bon província Uiji bon kwa França wao mono ngindinanga ngine nketu ama kumbwani Lena Afonso ngine ana tano ana akolelikala kwa mana utukwila yawane na mafalansa na pedia Angolana landi samo makulu tumoki na kwako ngeye wange uni kuna makusa wao ngeye lamba ngeye evana zozinanga pergunta vovo miama ngeye wao ngeye kumvana pergunta muanikala wati au Kikongo peke baba kana ngeye wao una vava bosito malongo kadiaka ya jamvimo otuvova kia fioti kwako ya ufalansa ka português tazanka ka ntumona ato inanga conterano ntumona pe ato inanga cabo-verdiano santomista brasileiro português mwene vova tukwenda vovilingi Kikongo mas wao mvimba wao mono tuki kuna salo mono vovelement ndeti fetikuiza mvimba ya vova jambo mambo mvimba Kikongo kieto yetu tuvovaka Kikongo kieto kunima kitavutuka mas Kikongo kitavutuka kunima ko yetu watu tuvovaka Kikongo tuvutu kidi kuna manima kala mvimba yetu tufetikela mo kikulu kieto tokela yo watu mvimba ne kona ingino mu samona eyo education tuvananga mo malongi tuvana muna Kikongo kwana yetu landila tokela mvimba kyo kikulu kia vuata mvimba kyo kinina tona zetu ingindu zetu kala Kikongo zetu tuvova nze dingala nze français nze portugais moi mono ivovanga imoni nanga yetu wao nze yetu tumonanga tsoni muna vova Kikongo wa Kikongo ndinga imosi yo yini na mvimba histoire ya nene histoire yo tubongela muna Kikongo nze mbote histoire muna Kikongo kini Savo savo mwani kala savo kia yingi kina muna ndinga Kikongo waye tu watu fetivanga yoyo muna promouvoir kio Kikongo atu afiti baka mvima zongolo za vovanga mu Kikongo ingeta kikilu tutondele munatoma kudisunzula tuyangalele nanga mpendonga onto neita kutulanda batomine pakisa vo we manovo vele unotomene kudisunzulila tutondele kikilu mpasi voto akota muna ntwadiambu dituneto vava ovo moko kituneto vava tuvovela makinkita kwa kumfutu kinavo ngeye kumfutu wina kuntiza kinzenza wina mono mpe kuntiza kinzenza gina yendonga mpediaka ikutulandanga kunti za kinzenza mpe bena tuzeo kalavo katuka kuna ntiaku wenda kuna ntiankaka mambo mpasi ntete makalanga nangia ntikilo mpasi mekalanga tamuzankaka ndinga inaluvovanga kuna ntieno ye kuna nti ya ino kuenda ndinga kazafuana nako longa ntete o longoka kwange winina kala mvumya yingi kunti za kinzenza kumputu nkiamvovo ovo wei olenda kutuvovesa omuntu botu kidi kuna vatadietu kuna ntietu wizidi kunti za kinzenza wei kafeteki antikila oluzinga bon ani tuenda muna mambo magikita ekia ukikita bon ani tu kidi kuna Angola wao wizi zoti zidi nanga nze za kuna putu nze mbote mutu ndio wakulutuka kuna nzwani ndio utavaika kuenda kunzo yankaka ko kuenda kuna vata yankaka fetikela yengindu yetona wa monondwe kumudia vata kipila ndende ebakila nzimbo una sadisa enkangu o vata diama damu yetu emamu tukela mao mayingia mao makelanga katulendanga mvimba baka yo ndambu yini nanga ke responsabilidade yetu mvimba yetu mosi
landila jeki landila mo ma décision tu bakanga jambo wao lweki moyo chi iwe kutukela kwa kundinga kulenda yovovako maji ya comércio ndinga za kulumutsi ani mvima muna comércio ndinga za kulvovazo waya o comércio wange fititala wake ofulweke kisalwa lendivanga kyo lendivanga la comércio wa ni mona ki mono salu kilendi kyo vanga ko jambo ya salu ina kwako mu comércio kilenda yoko wa ndeli sumba kwa mezo produto abok lange exotique sumbi di produto mas já mona wa mona produto fitikela dia mongolo wao landi sala o que la gestão quiser como na Congo gestion ce qui pila boki di la kizeyo wa ni kela mongolo wao muvanga mo ezo cálculo za kulutomele ezo vanga wao baki dizongindu zile nikela mvima za mbote ale wele wao munavanga comércio munavanga comércio nze mono wao empresa bom dibundu ko wa mu Congo empresa ki anki we kututulenda yobokelela vo inkumbu kutuitata yo wawe Nembo dibundu dibundu mama manjando mamana mama momo mama kisalo momo tulen yenkumbu kutuita vila kana kanti vovela kaka voyiziki kuti vovela andu vova mbalo na dingala we muna français j'ai des compagnies ndavo vela kaka nanga bantu beta bakisa kadiambuko wao tushawa ya Kikongo tumana kusangisa bon wao mono oya vanganga empresa wakele muna 2010 muna 2010 wa muna 2010 engindu vo ya bakilazo damu kwa putu muna mvua mafunda mole ye kumi mafunda mole ye kumi muna mafunda mole kumi wao wa mono tuka ya lwa kila kwa putu kwa atu ya kivatilanga elandila wao monanga ke ya usalu ya ivanga wao mumona ngini nanga mbongo pila zitakotila mumona ngini na mambo pila metakotila wa mono wa mvovele wao mono kipila ndini vanga wao ya bakanzimu nze ndio muntu wako ko yonzo ya ndio muntu ngitavatila ibaka jongi wa mbele wao vanga mo mambo makulu mafiti kundata muyonzila muna kriara muna empresa wao muna tuadisa tulenda kuvilanga kama mnatuadisa impatu wako kadi impatu ya aina hii hapo kadi ambuko impatu wako mnatuadisa impatu wako wao wakelele jamu vimba mama yinga ya wana na mau jamu mama vitamini nanga kie mionsi kungolo mini nanga watu aze mionsi kumvimba aze di la pe atwa yinga na mono vimba ndimu za yinga mo 2000 vova kele lenge yonzo vova kele lenge ya vya diamo ya vova kele zego kini pila mvima yoyo vova kele le boutique diama vova kele la via oya baki divo wao umwaka kwako ndio juifu wa tekele yo muna bon etaluka tulendu zo vova kwa ndio juifu wa tekele wao elanzila woka tekele wao yani wao kuna chambre muna suku dia commerce problema kakele zao wamo problema muno samona wao kimomambu maimpreza kwa pila makanga lalamo kizemoko makupana mvima pasi za yingi muoneka na muto wizli kaka mambo tuta momona wao yiza wa moni mvene njingu za yingi mvana eduaka wao kwa yani stadu ukembe wao ndio ya impreza yingi kwa luyalwa ya impreza baki mambo mayingi na mao mambo moe na mafuka ena zao osha wanibaka ya impreza epuka pikumi kwange
mwene kikita wawa ani kikita vanga ani ngemusi ani vanga ekyo kininanga kisalo impreza yavuvulaka impreza we ani vanga impreza abo fetikela mvima mutu ndio fetilandila tete mvima mambo ma administration ani toma molandila ani toma landila mo mama luyalu wawo toma voice mo mama luyalu moma kuiza kuna nima wao ngemosi wao ngemosi anikela wa mutu mosi kipila zole le vangi la commerce diambo muno ya vanga mo mama kulumbene legalizara mo mama commerce munankanda myalu yalu mambo makulu tomene mo vanga ale ekuiza wao muno wangizi yindula wao kipila ndendikedi la ndio mutu lendikela wao muno wao kiasa livanga kilendikela kaka ya vanga kaka ndombe fetikela wao atuwa kula feti kuizanga kuwa salukiama kipila ndelivangi ngizivanga wao ukelanga landi sama mo mukelanga munanzo ya salukiama mbene tula meme wo ukelanga couleur muna kikongo pilakanipe mbene tula zo couleur zininanga ki ndio muntu yani kulule ni kuiza kuna nzwa makale ni vova kaka kwa kiakima kya muntu wa afrikano muntu angolano ale ekuiza wao esalo mvima kitomene mata mvima mwene kana luwaka vai vuandanga ani luyuvula ka manuma nsisa muntu yani kulunzei stari kutu mvima stari za yinge ya zenga tsuki za yinge mvima za yinge stari loko mzee icone tutomeneza yana Mbappe tukutomeneza yana Claude Makele atwa yinge nzayene wa musalo ya usalo kwa putu kwa commerce kwa putu ukela ngefetikela kaka ye tona yengindo ani tula mvima ki ngina vava kya kisalo kya mangudiama sediama banaama pangizama batadiama menetula mo mama akulu ezotona wa fetikela ni novora izibulanga fetikela 9 horas ani za 9 horas kanga fetikela za 9 horas majua mukanga kamakela kwa ni problema kwa mundele lendikanga kwa ulinanga emosi mu patu yange emosi lendikanga yo tanzolo majio tangu ya yo tangu ya zibu fetikela ndio muntu fetikela mbimengi ndio etona damu ya mundele kazola ko ki wunu wiji divena vyadi yako enge utudi di munaora ke munaora 10 yizibula enge luweko wa munaora 10 ye 10 ye tatu ya nano zibulanga ngekwa zibudiko kuzibudiko mwekala wa ukela wao momambo mambi wao akala mokwenda vovid muna noye matu ale engebe saluki yako ayatiri kyo mona wao kya mwekala ingeta tutondele kikilu munatoma kutusasila wei vo muntu ozolele vanga mpatwani voi wa unatufute vovela muna kikongo ozolele vanga mpatwani ozolele kudivangila vyadiani wei kafete diatila wei kafete vangila mamu pasibo vyadiani dienda okuntwala kadi sukidi mu nzilako idinavo tunaka kavava muna ntwadiambu dieto tutamoke neno kinkita kwaku mputo kadi tuzeovo kinkita kya yeto kuna ntizeto ye kinkita kya kwaku ntiza mputu nswaswa ni kikilu yangolo yinavo kadi kuna ntizeto olenda baka kanimeza makumankatu tudilivana ntwala kelo ya kanza la kyaku oyantikili mpekwa kwa peka kanti wakuntiza mputu ke waunako maonzo no fete landi la kikilu muna diambu dimosi munanzo zalu ya lumpasibo watoma diatisa ekinkita kyaku muna wolo siezitu waonzo idina volenda kutuvovisa nkiamambu mana mampita la kanovo mampasi wa na mau muna kinkita kyaku kina mayantika
kanji omambo mama na maonzo no kanana voko malwa kila mnazingu kanji wakulula mokoko wazangula kako moko onwene mpe olweke ate ba lombo kya unu lenda kutuvovesa Panja Maria bon muna comércio muna vanga que o que kita wao ani complicação una zao muna ndinga ya comércio zeko muna kikongo kipila de niveau vila diambo muna comércio tukela e gestion e o gestion tukela wao ye benefício ye interesse vamos que conquistar que pila mvima de devolver wa e koko kuna ndambu wa enki kitomene wa enki kuzevova komna kiko kiadiambu lendele vova komna luta en luta wa intérêt quoi bénéfice luta intérêt luta yole yininang bénéfice intérêt bénéfice luta intérêt tulenda uvovela ndandu bon wa mvima malongi mambote bon wa muna landila en lute ye ndandu wa ukela por exemplo et quoi muna gestion kitavovela gestion c'est-à-dire ukela sumbidi yima usumbidi ukela ezojidi nanga machine mavangila kisalo kyabo bono wande ditula wa ongina wawo ekia vyadiama nsibudi wawo bon tumbidi wawo ekyo kidinanga comment on yaye fonds de commerce yeto fonds de commerce kipila tuboki dilai fonds de commerce tulenda ufovelavo ngianchikilwa kinkita ngiatikilwa kinkita wao nge mana Maria ngiatikilwa kinkita wao ma fonds de commerce mwene kwa ukikela ongizidi mbaki divo veninanga evo boutique mbaki di boutique wayulwa anika mono mvengi dio boutique kamono tudi dio enseigne kamono tudi dio yima yako lumuna kyoko olwa ka wao futi di nzimbu futa nzimbu wa mama mole makela nze kwa falansa wao ikiwa bokilanga pas de porte ou ikiwa bokilanga fond de commerce et pas de porte muntu lomba kyo yani fumonzo yoyo edio boutique lugari wao ani yani wao ni yani yeno aole yani kakulomba fond de commerce ko ukakulomba wa pas de porte mwene kala e wa ani anumvana pas de porte fiti toma mesoni kalo kele nkanda nyo mita provara ke ngenzonzi mvene mujamu diamde ya pile e fond de commerce ukela nga fundo do commerce em português acho e fond de commerce ukela wao monongizdi wa por exemplo que salão de beleza dinzolele ndio mtu wakile vata monsalo de beleza yani wao ukakutekila wao ekyoka kutekila wao cliente otuka muna France fond de commerce yani cliente zani kakutekila mon cliente kakutekila wao zilendikela muna mafunda matatu yetano mafunda matano mafunda no maneni kwa kuna mtu wala naandila kila ya yokyo fulu mweneka diamuda titijodi majwao fitikela fitilandila wao kisuku dio kuendila ngei jamu masuku mamole makela muna commerce kwako chambre de métier et chambre de commerce wao ani ukela wao nze ana ketu ana yakala zenga tsuki yo wakanga tsuki fitikwena kuna chambre de commerce chambre de métier wele kwana wao mokene kwana kuna suku dia salu kuna suku dia salu wele kuna suku dia salu chambre de métier
mene vanga wa umo mininanga ke mono sha wa fulumbaki de endereço ya endereço wa mono kia salu ikala vanga ke yapila wa bosa kulomba enkanda mio mininanga mo landi sama mio salu kyo vanga ani diploma kulomba lombele di diploma ani kyo salu por exemplo kwa Europe ou kwa France ka yininanga kuna Afrika ka yininanga aveni wa mio mininanga sisu lendi respeitar wa mio sisu wa ni ko respeitar sisu man ka lendi ku kamba bon dia diambo lendi do vanga mas dia ko lendi do vanga yo landi sira kyo salu kya kutoma vanga wa epangize kwa mambo mayinja akela mawu yani nikeza kaka tazo anika baka kwa nika fulu kutanika yanjo uninanga pfumonzo umveni wao kyo bayi bayi wa kipila village jamu yani pfumonzo wa bayi ka kuvana kyo bayi kifetisoni kwa wao 369 369 qui significa kyo bayi commercial wakyo bayi wao kikela wa kuvana wao elusadi suga kela ke lumu kyo vai ka muna yonzo ya ndio muntu lugare lendi kyo teka wao teka wao ikyo abokilanga fond de commerce mas wao landisela eto africano yenkango ngole yo atupikaza ya momambo kwanika baka fulu wele kuna chambre de commerce tazozo kyo salu ke na vanga kaleni kwenda kuna chambre de commerce ko feti kwenda kuna chambre de métier walumbu watu akontrolaranga salu wakuiza wakuna nzwani wao wakunlomba myonkanda ya utamona salu vanga nga kyankaka mashko wo wavangila resistu mambo mankaka manika mambo diwa mwene mambo lendi waza na mao majmono wao plan sama mama akulu jamvima moni toma kelanga kizolanga complication ko mona kizolanga vima mama vyo takana matoka mama mankaka mono wao landisa ma wakele vimba oya waza na ya mama yinga ya bakanga advogado ama yewuni nginina yani futa ikonfutanga nginina dia super comptable futa ikonfutanga mona meji wa wakela ngake mono nkanda nimbaka nkanda myo mikela me estado nkanda myo miakulu ale ndete kwa na vengi problemu ikela wao yetu africano yetu ndombi mambo tukela mambo toma kwa baka nzimbu zako mwene ukabaki nzimbu zako kazolele kufuta ko futa kazolele futa luyalo ko kwa luyalo tazan kaka kutumufuta kwani kena kwa luyalo mas o problema mambo makela vovo wao yani luyalo ekipila kakufutisila nzimbu yani luyalo nze utuninanga mu 2022 tuninanga wapaku watufuta paku tufuta waza ano 2021 mwene zomvuza vyokele wazo paku zamvuza vyokele wao ezo declaração moni ya vanganga izo yani stade wazika vanga la kalkula zani ale mono wapfutidi wao munafuta wao ani ya boutique lugara yo fetifuta taxe foncière fetifuta assurance fetifuta wao kelanga ni mwana kisaluna yani fetifuta RSI yo ikelanga assurance ye retiro mwene landisina mama kulu wao wao kwa peputu wao watu eninanga mivimyo atomene zaya mvimaleya atwikidi wao nkanda atomene zaya emyonsiku atwikidi mvima nkanda pe utomene umona mvima myankanda kuna trésor ya France mitukidi majinge wao ni kuzemo mambo ko futidi pe mwene pila yibilanga diako mono wao oyapanga zo kalukulu za kulwa mbwenemo kilendi kela yapila kodiambu endinga pe muna yo tempo mvimba mubakisa kwa kuninanga masi mamanka kutatoma mubakisa mwene kala yumoto ya vangidi ngolo muna kuenda muna skola za falansa toma ya baka zo ngangu za ndinga zao damu ya ndinga le ndio vova kiambo mas mutoma yo
mutoma yo bakisa visa kikilu mama kaka mwene kali yo ya bakanga mbakidi wa advogado mbakidi yani comptable wanze nze nanye nganga wa vyadiama mona ni mbaka animbaka myonkanda kaka natini yani wokelanga wabila kipila ndenivo kipila ndenivo kipila ndenivo vila bila bila porque muna ngonde ya tete ya mvula ya ngonde ya zole ngonde ya tatu kwa falanso tuvanga bila wao wabila kipila wa muna kikonge mana Maria yoyo watulenda vovela vo konto kwa oyantikidi muna ngonde ya yantete ate kuna ngonde ya tukonda mani sinange mvula ovangido wa ovuende wa ovangido yantikide tala nkikya kota nkikya vaika nkyanluta mbaki kewako kawauko ya ubila ukela declaration mwene wao eyo bila mununkanda myakulu ezo nzimbu za kota muna vyadiama ezo nzimbu za vaika muna vyadiama wetu kwa un centimo munu wafiti vana mfetikela myasoni kwa muna nkanda ale mbaki dumi wao feti nata nkanda myakulu mya banku mya mono myakulu vima nkanda myakulu ndete mi wao kuna super comptable et super comptable yani wao ivanga calculus jambo izo calculo kavanga wakatulini vanga mambo mukivangi dikakako antuvanga eru mono tufuti nzindu za nyingi antuvanga pe eru diaka lete dani kamona diaka yani luyalo aniko mona ki tuvuna tumfuni ale wokabatsa wa luyalo vuna tumfuni ni ale uzi multara diaka mwene kala wa momambo mavanga mamu na ngonde ya tete ya zole ya yo ya tatu mwene yo tubokilanga bila wa yani comptable wao okamana vanga zo calcul za ko wele muna logiciel kizeko kin logiciel mo yo ya trésor ya France kote se mo kuana wao ko kotsa mo kuana wao awa watale yesirete yako yo numero ya matricula ya empresa yako atadi ndio mwana matisa embongo ka declarare yembongo zo za kote embongo zo za vaikide mambo ka vengi mama awatomene tala wao wazombongo wao za kiedika vuna kavuni no kavuni niko ani kuvuni ni kwale akembe wao kadiambu mama tomene kwani luta mwene kala pila makedi lang majumvima muna kela ye idiauva ukela kanginu ka etona ani ngindu za kuna zao ndiamo problema ikela ngobaki dinzimbo por exemplo supuyamos baki di mafunda 10 wa kwa France tazo muna mafunda 10 yani estado wa feti kubaka 60% wa yo 60% nge wasele 40% mo 40% wa feti futa diaka mambo manka kanzo maza makalu mama yinga kipila lendivanga nenda mwene kale imamo mambo nge tia Maria yuwa kwani wo idina vo munampo vazaku ndendivo vavo vo muntu ozalele kikiluka vanga empatwani yani mosi kafeti toma kudifimpa katoma kuditala vo walenda kikilukena munavanga maonzo no muna siku kikilu mialu yalu vo kunina kikilu walenda ko kiambote kiaku Paulina Miguel Paka vo kunina kikilu walenda ko kevenaka ni mfuno ko munakwenda sala empatu yange mosi ovo kinkita kyange mosi yamganki luyalo kikilu landi lake toma landi lake inako vongase yeto unanchi zeto utatekela kwa kuvana mwelo anzo kufuta kwa kumpelu yalo kuluyalo mpeke kuiza kanti kunti zamputu mambo kilankaka mekalanga tufute landi la kikilu mambo muna malembe muna nzo za onzo no za luyalo
wow diamu dianka kampe diaka hapo tulenda vovela ngako kumputu vo muntu lecho vanyidi ikinkita kyani kya madia bima byadia ina wantu kalendi kuza sumba ntangu zanka kabyala ambo akala ovo byankunzu ngako akuna oluya lozeto malandi la kikilu batalavo elle ko yayi ina yakinu ntete munalumbu yani wantu balenda sumba balenda dia ovo kebeto malandi langa kwa uko ngase una mavatamete tondele ko yingia muna baka envovo mana Maria mwene kwa putu bon landi sama mambo meninanga mu restaurante makela mvimba feti vova mais fácil muzibula restaurante que zibula e salão de beleza mais fácil mundiamu de kijambo anituenda kuna salão de beleza ezo produto química zo produto zininanga diambo salão de beleza risco za yinge zininanga muntu le esuki zilendi bua kwa nvima muna segundo suki zako zimene bua muito meso malendi vimba zo tsuki kaka produto tudo de conto muito ya nani niti mene papa kama mbuma mene kada wa restaurant diam mono ya luaka ngakuwako saluke tete diam o aquele mono 2002 e saluke aquele vanga restaurant jardinage e barber mas o restaurante problema hoje que lá canizibula restaurante ako hoje que de lá nga café que lá vimba ndio muito zola nga vimba higiene yingi nge muito fetike lá mvomba próprio nze wao kwa Falansa kize como na tsizanka kwa Europa ku Belgica penze toma ko kwenda kwa Alemanha penze toma ko kwenda restaurante za yetu ndombi muzibuka zininanga za yingi vimba mas o problema que lá nga restaurante ze yetu kwako yo yima ikela nga kai feti kota ko kwako kima yo nzam lansa malokola zongola za yuma yo yima yakulo awa monanga ke yo yima ilendi nata e maladi kwako moneka kazola yo mas muzibula vima restaurante kipela ndeni vovela mona kikongo é mais fácil muzibula restaurante restaurante vima nizibula wo ikutikela kwani yima ya teka ya tse uyima ga yo ya lamba mvimba emundele mvoma muzola eninanga mvimba edia yima yetu mono kutokukela kwako ezonkundi za mindele tazanka to mfeti kwa lambila luku ye tsaki ye madezo bosimona pile itazono edia pardon edia utezodia majwano mvana ndungu yani mutu kumini mbwaki ze mutalozele maza matia mwene kana bazo wewe kwenda kubafani na ngadi atendungu kumuntu ambotepo ya ubwaka bebwaka ngakadi badi bwakila kala bofu meno bweke bofu meno bweke pendi ndake ndungu mbeto mene bwaka diati yetu wao omono fiti vova kaka lansama yetu ana Congo e ana Congo atua kolamvi atua zolanga paka mwene kwa putu evata kwa ani vata anga kwa muntu pasi kwa yingi vima munatoma juda la família kuna mavata pasi za yingi por exemplo kwa França ewo kukelanga salário yo yinanga ya ndio muntu yinanga ke vata anga saluge salário yinanga muna 1200 digital wanzo wa utazonzo yankaka wamono oya kelele evo veninanga boutique yama ko evo veninanga vata salukiama 1000 euros kunza dia landi la dia quase 1000 euros wani salu kwa muti vata wao 2000 déjà vai kisa nge mutu kutadi di segurança ko kutadi di diako
kutadi diana wa kuenda kuna shikola kwa wana diaka fiti diaka muna shikola dianga yani mwana mosi diaka wa mais de 180 futa mwene kala ezo nzimbu zakulu yo moni nanga tuwa mumona ni nanga kuna mapatamento tazozo lendi lomba kimange ufova waki ne nzimbu kumaji awa mukumona ni nanga kinge nzimbu na zao eyitu kwa nzimbu wa utubakilazo mukalu kulazikela kele mwena amenezo tudi la kala machini yani stade zekwa nge talu 2000 baka mafunda mamole baka maji yani wabosika kubaka wao 60% muna mafunda mamole mwene kala maji wao mu feti mvova mvima muna nkangu wetu wa ndombi muna nkangu afrikano wena kwako afeti kela mvima yo wa vova courage afeti kela courage muntu kuleni banga ko jamu ya commerce na ni banga uni na kufeti vanga feti baka yo inanga risco mvima bakiri risco mas yo risco baka wa feti kela responsabilidade ya kumvima muna ngingi etona zako mwene kala yani stadu kwa kule nivova kwa kule nikela fuka ya stadu ani vova ka futa kwa mifuta kwa kusha kwa mu prison mas o problema é que ela ndio muntu vunanga jamu nge muntu una vata mu kisaluki yako mambo mayinga makuizanga kunima mambo mayinga zaya leiza yinga lei siku me yinga me bio vata zaya tazanka oye utukela ngamona a convidare kwa mere kipila de devolvila mu Kikongo a convidare kwa mere efuma vata convidare jambo dia kinzonzi landisila mama makomere baboga leze kuna kinzonzi landisa mama mambo meni nanga makomersu muna vata diao ekipila lulendi oma tourisme akuizanga wato nzenza kuizanga kwa mavata kipila lulendi kwa yambila kipila lulendi mokina mweni mama kondo api muna mavata metu eto mama mako lukatulendi vovaka kako nzambi eto mama mako lukatulendi vovaka kako João Lourenço majua wani João Lourenço nzambi kitavanga kimako engeye wa utakuthala engeye tutamokina kimambu tuvanga emoti mo mavata metu twatuka mwene kala yani Socrate ukavuvanga ki wa desire connais-toi de toi-même kize kumuna Kikongo kipila ndile yo traduire wa desire comme yaye connais-toi de toi-même waye tu wao wagizaidila kiwiyuko ya mambo bote mono mvovile wao waye tu wao tufitikela ye responsabilidade muna vanga mvima mambo mafiti soba etizetu kazilendi soba kaka ko mustadu ko kamunina timo siko yo ya soba ke estado kamoto wa soba estado unina nganze munanzo yani papa ye mama moma longi avana anga kwa ana wao anenda maplikara ko ana wa vova mono ya kuma ya pila lansa mama longi moma papa ye mama majizongolo yani mwana katudidi enge yikimaka ka venge wao nani ko mono yayo pelesi muinda kaka wo uninanga mwana kipila kalini tomila waye tu watu izidi kwa pu tukela kaka twavatanga kaka kuna nima za tutwavatilanga kaka tukamboteko tufitikela yengolo zo vovake kia commerce ndeni ko vanga ya mona kipila tudendi kuendela kipila kidendi sukila wao animona kulenda kyo kumaji osukisa kulendi kela ye pfuka ye staduko ani kuna kwa pfuka ye staduko unu kenge mbajwele kwako kusalukia muntu kyankaka yatikivata kwa kuna kwa problema majwa to kera problema wao yanuka kanga wao yo yinanga evata salukiani evyediani ukumona kaka wao kumini yepfuka za yinge za yani luyalo wali yalo mbajwele kenge wao mwenengala problema yina wao wayetu wao na mavatamenti tuzolele tomisa etwika nzimu tuleni twika nzimu kwa pangi zetu majudomvi madiambu dilendikela kyambote kipila wafiti katu kila ewo eni nanga muna buwumbu wakela kaka vingila kaka tu eni na kuna putu avingila kaka stadu avingila kaka mama nada kwa falansa ni atumvima kwa falansa kenina ye rikeza ko
na jirikeze ya tete yetu wa tuvanga salu kya momoko yetu wa tuvanga salu kya moko mwene kala yuni nangene mono ngita lombe lake yetu kulitufitikela mvime yengolu za vanganga ezo zini nanga salu kietu mabundu metu toma moki nanga mvima ndinga zetu kikulu kietu muna makana metu nzembo te yetu tokumaya mamu mayinja muna ntu damu mono ya kelelenge luaka formation ya commerce ya vanganga mono vimba uyakele dia mama nzambe pe ya longo kango mama ya nzambe ya longo kango luaka kuana mvima realidade ya mo mambo ma commerce mo longo ka mukukamba yeni nanga kama fiti kwena nzila imosi mwen eyo pila wao la nisama yo impreza ma wao vaya moni nanga ke ya tsimvimba yanza pila itambu dilanga ya pila mvima enza ya pila ikanga lilanga majua wani kunene impreza kwa mama kuleni mo Monaco mabaki sako kuleni mo mbaki sako ingeta ni mulene ngina vova wa ushawa ngini zanka kala mvima sifeti kela kya mbote muna kikongo maji kikongo feti vitu kama vile vango kia yinga iwa una kikilo tutato mabaki sa empo myankaka kadi kinavo endinga kikongo ketu toma yo vuva ngadi akako empo myankaka vila mi vila kanti kinavo Kiambote kiako kiambote mama Paulina Miguel paka idinavo mvovo miankaka kiambote kiako tata Gonçalves Pedro kinavo iuna kaka tukala kuendela muna malembe kaka iuna tudiatila mvovo miankaka bosi mikala kuzavutuki idinavo tunakaka vava muna moko keto vava nchansanda ngini na yo ngwankazi manu ivava tutamoke nina mbokeno zandinga ya kikongo kiambote kyako kiambote mwene nkumbuko kanti kiambote kyako Almeida Samu Almeida Samu idina yuna kaka tutakwendela muna malebe ekikongo iwa unakadi omuntu mpoze maonto no kena ko vavancha ntangwa dimosi tu kwenda longo kinyi mono ngita longa mono mpingita longo ka iwa unakaka tu kala diatila dina votuna kaka vavancha sanda vava vatuta mokenina yo mpangyame eyo mbutame manu masisa idina voivava vatuina tutamokene na mama tadili vokinkita kwaku mputu yeno lunena kwa kumputu za Fransa mono ngine na kumputu ya Brazili banka kabene na kumputu ya Londres kumputu ya Portugali kumputu kutu za ndambo yingi bizina dinavo tutamokene no vava yeno luta kutulanda lubakanga engangu ngeu nyina ye tima yentatu avanga kinkita kyange mosi waziula mpe efulu kyange mosi mama mambo tutavovelo vapa bakange di mosi pasipo wakalakala yentemo wei mambo me vanga mena kesaka kakovo sumba kaka enzo yaina ukala tekela enzo ukala vangile salukiaku uvila kene kota munanzo ovo muna masuku malu yalo mpasipo wenda singikisa mambo mpasipo mbazi ukadi ye mambo kukadi mpe ye mfukako munanzo zalu yalo kanti tetempe vo kinkita ozoele sumba pana moko mamuntu usumbi kisumbiko teteza yantete onde omuntu ke vunina yemfukako kwa lu yalo vo kenena yemfukako vo mfuka kenaza kwa lu yalo mbote kutu kadimani sina yemfukazani kuna kwa lu yalo mpasipo ngeyo wabaka esalo kyako muna kia kwa onso no kukadi ye mambo kuidina vutwini na kaka vava tuta moke na mama tadidi kinkita kwaku mbuta manu kizeko keti volenda kudikila diaka mama kaka mana matadidi kaka
kinkita okumputu wei muntu ovo wei vo wantu kikilu okala we kutumfite vovela vo wantu kikilu okala vovana yau we kutumfite vovela ovo mpolo kikilu ngeye kikilu utasala yo wantu ovo wantu bana beta kuiza kuna salu kyako we ifete kuba we kutube vovela kikongo mpe mpasi kine we yofete kuba yambila hii boba kotele munanzo wako we yofete kuba yambidila ncha lose ovo ncha zizi fete kala kyao banantwala amuntu ndino kotele munanzo wako asala vovo kwange emi tondele kwa yinga Irma Maria bon kwa Falansa ukela nivanga esalu kyako kuna vyadi yako kuna konzo ikoko kela vyadi yako yo ikela sisu ya mabundu muna lei mvimba kayininanga kudendi yotula maji akankaka kababana yonswako watule sintu ya mabundu munankati kwa njwa kwa sala maji akankaka mafrikano mabundu mankaka zeyotula jambo uninanga espaço ekyo yanzala kilinanga kya ndonga kudendi tula yo sisu yinanga ko yange mosi do jambo etu ekimatuvila kana kwa yinga mabundu meninanga sisu ya yetu mosi kidendi yo nota ko vena kitano kya muntu ankakataza kakota como muna vyadiama kadini mokuiza kota ko jambo dia yo sisu ya mabundu dia zole mundele muntu mosu ninanga comportamento munagi Congo mfuka talanga okezi de mbara tete kipila wanyambidi kipila lwa mokene kwa Falansa mindele miakulwa kize kipila ndeni vovila mu Congo muna France wa vovanga langage corporel yo pila mwene kala oshi vovani mwene mi mvovo mi anitu pila wa tuta mokini nze mono wa tuta mokini na ye Mana Maria mwene pila ngita moni na polo wako mono wa landisa mambo ya yekolanga kuna kipila lendi vanga la gestion da empresa wa mono mvima ndeni vanga description de vova ke Mana Maria ya pila mambo mvima mona mvima mele pili mosi wa ni mundelo ka kelanga yo pila mvima unyambidi yo ikela mbala ya tete surtout muna mbala ya tete okezidi okakembe lusika mene yo pila inge vutu kide yo pila yo kumvutulila enge fitikela mvimba ya tension donc yawo avovanga tu baka muna Kikongo seva uninanga majao muna seva wao seva kwa yinga kela zao sourire rigoler nzembo tsambwa de zininanga muna tsambwa de zanka mu seva kazolele kwa ndio diambo mamanga ka sevele ndio diambo ka sepele kayanga dele dioko mwene kala wa mama kula uye kola wao muntu oketa kuiza lani samo weni nanga mindele oketa kuiza mambo makulu wao tala anika mona ka kipila unyambi di mvima kayambote okakwenda futi diko akupeka mbote maji kukumona dia wenu timba kibele wa miyambe mbote tomene kunyamba mundele yanu kazola watoma kunyamba wakela mvima ndio muntu ni nanga nze wo ukela nga Ngwa Maria mwene mambo mo katolika katuva Ngwa Maria manyi anikela yo pila mvimba mkunda mwene kana mtoma yamba yo pila problema kasikela diamu dia tatu
dini nanga epila nge vuatanga mwene mundele mwene ko vuata kwako kaka ko vuata kaka muna 100% ani salwe le vava muna 100% muna Fransa mo atukamba yeto por exemplo munu wao ndi baka mwana kisalu okakuiza wao leni vova kwako Fransa pila imosivima ke Fransa ndibe escola mas ndo muntu isi wao que toma vova Fransa mas ye voata kwa nvima mbwene kwa muntu mosi responsable e yani pila yakulu kama kini ambote nvima yini nanga ndio ibaka ndio uninanga jamu yani okashao kyo zingwe futuro zingu kia kisalu iwawe zingwe lani sabo futuro empresa yani wa mona mvima ndio mvima yimuntu neni baka ndio yimuntu tuleni vata jamu atonka kumona mvova kina France majoka kuiza kuna kisalu esalu wa kalena kyo vanga mwene kala ma mako maselu wao akelanga hygiene landi sama no minanga siku mya kisalu myako ani mako mtomene mvanga vima akutumindele wao nje kyo salmoni vanga teka product exotique teka zo produza kulu zenga tsukiza mindele tu muno shawa kutumuno ma cliente mama mamindele mwene kala mamindele mas mujamu dia kidiamu unu kia kumindele muna salon vima sa masala ani kenda ka muna salon dia yetu ndombi ko kali sele okashavu vima sele momo mvima diamu yetu pile tu vangilanga landi salamuna skola etsukizetu yetu etsukizetu imaginerzia mwene kala watsukizetu ani tomazo zaya mvimba tomazo vanga kyambote mvimba ezoza mindele é mais fácil por fazer mwene kala za utsukizao energia ya fioti kela mwene kala tu problema ikedi langa facilidade tukela yao jamu lani samato nkaka weni nanga ye mavya mao pe aningenda kuna mavya mao tazanga kumona mvimba kyo salo kina kunkotsila nzimbo mas utala wao makulu efuluka tula zo makina sujidade salite ya yinge yinanga yani mundela nikamona ka yopila au kwa maladi au vima momambo ani yopila kaka tini ni kwana okatina kashako ne yetu kuna vova kwani kwana kwa mbikuni na kavova kwani yopila mas kadeni kudinatina dia muntu mas wao ani vima momambo makulu ngetudi dimo kuna ntwala ade umona wao ani mvimba atu mona muntu musu majunatini atu atanu atu 10 atu yingi mwene kala ewa isalu yopilikedi langa melansa mono ya kele mono ikela muna salutiama mvimba mono itina nga client majwao client wao kipile ivangi langa ya mono mvimba ya mitu ya ditula mvimba muna conformidade ya mindele mono diamudi mosi ya vovanga Jean-Louis David muntu ndio unina ya repetition ya mwa falansa muna mama tsuki wa utsuki kwano zikedi langa zana fioti 18 euro zambuta zatu 30 euro wa yetu kuna ndombi etsuki talu yambute yana fioti 10 euro 15 euro talumos wa munu wa ya yingula wa ya vanganga yayenanga kuna nani kuna formação kama mvima kipila leni ku divane na luzitu muna saloki yako mwene kadi pila yo feti vanga formação ya gestion ya empresa formação ya ngemosi formação kipila leni kodisi la empresa wa voveleki wo ukela nga rivalidade leni kela kwa vingilantete mbutamanu vingilantete allo vova kwa hasi tafokola kwe jambo lansawa vekutuka kela wao anikela ekipfulu kutuka kela mvila kane wele vanga formação
Anivanga formação. Basi wa vane zitu na saluki yako. Anivanga formação. Tudo zitu muna saluki yako ko. Makulu makuiza kuna nima. Kikela estado nada. Yani estado o ziburi empresa. Mfula ya tete. Kuiza muna controle. Controle a administração. Controle a higiene. Controle a trabalho yako. Muna mfula ya tete. Yo ya zole ezididiaka. Yo ya tatu akuiza anyamuna kaka wao ke ma kulunjima mu respectara menanga ukwa mona diako munituka wako anti kwa mona diako o akuiza nga controle nkanda mbele banga nkanda ikenye nkanda na mya kuvuidi awa muna nani ya kisalo muna estado muna luyalu aturi duwa muna lista ya verde muvova wako ndio mvimba mambo teminanga majani muna lista ya mbwaki uninanga u ya dilala kizeke ni yo kore ke kikumbu kumbe boku da mu Kongo. Allo allo tunakugwa allo allo tutagwa nge kutakutu wako allo mavivi makungwa mkasi twande Yi tuna mavimbi mna lendo kia tata ntambe ongee mpeko kwawe mna mavimbi tuna kwa Ako buwan pakuzingi ako na futi mpapu kinani mpate kene modeli wasad la mroto pamoja. Wani kanchi diwa wande inginampi kinki takia minsalanga kia maja majampe nda mawazo na mbiti wani tuba mambo wakile sengenda mila kuna njua ele la bila. Ikiu kia meani kina kwa yandi mkazi yeto. Mkalongi nisa kwa na muna nge nga wautangi jinsi kwa kumputu mbasi bakalamu akimfuanda kaya umosi kakala yeti mmosi nana vo osakala betuntu tagani umpe ke jambo ya kete kwa kanji vo na ingolo yenjunju ye tima denda sala wani mmosi olendi lenda kwa kumputu kwa kete mnasa lukiao nkamalo mabano kuma bani no wantu de kinu babano de kia wa moshkati na be kala wa wantu na wa be santu ko ne sa kan akikita ko mu jamu on pa ko ni za na fut ngalo ngelo sa bana na kwa wantu ta ko tulande ko aya ingeta ngwankazi ndo andele tutondele nanga o ngwankazi manu sekavutula ekiuvu kyako zeko keti ngwankazi manu obaki sikikilu kiuvu kya ngwankazi ndwande kitomene uwa kwa jambo endinga mvimba kwa ndangi kitomene uwa kibaki siku tuto jambo ngwini kawa na kapo vele nkya malongi olendivana kwa wantu bana bemona nga uonga wavanga ekinkita kya ya umosi jamdanki matu bevananga kwa wantu vokwa kumputu mnavanga ekinkita kya ngemosi mpaku zingi befitanga we nkya malongi fetevana kwa wantu benena yeti majavanga ekinkita kya ya umosi kanti uonga bekalanga wa wa tomene bakisa wa tondele ko yinga pangyam bon pangyam mono malongi gande nivanga diamo dette tende ndivova muna commercio makela nze kizeko muna kikongo
vocação diambo ndo muntu ni nanga ye diambo dio di ni nanga vimba zeki dia diambo ya pile yatikila ya pile isukisila kakela mvimba ye banga kwa yinga e banga muna kimutu kya yetu watu kwa mbote kukela diambo nge muntu ani kunena dia ye banga kumuna filosofia wavova ani nge muntu kunena dia ye banga kumikwa konze bulu kumininze bulu mas ko banga kwa kela ke kwa kela kuleni yati kadiambu dio dilendi soba zingu kyakoko ko banga vimani tula kwa tete kuleni lenda diambu di mosiko mono walongi ndeni vana kwa yani ko pangize kwa africano muntu vima feti tula ngolo wavatanga mu konta yange mosi munavata diako wavanga mo mambo meni na ngavimba ke maleni soba zingu kyako nge muntu fetikela ye mo mambo mafetikela mvimba ke yapila nilivanga dia mumbaji zingu kyama kakilendikela ko nze zingu kyo masemama kyo zingu kya makaka zama munu wanzolele wao aniyo ezo pasi zama semama 5% za kelele munu kilendikele pasi de 110% ya pasi zama fetizo kulula wadi yaka wana kwa akuiza diaka na kele zongindu bosi mona wa mamu mafiti kwenda kuna ntuwala majua munakela kwa uonga jambo uonga vima nge mpangyama lanzaka mwa putu wao mono wa kwa falansa mvoende kunisi kwa ikela watu wakula vanda avwandanga kwa falansa jambo yetu muna tempo tokelele kwa edia fata diadi endombi mvimba kuditanga ndo izengele wao ingeta tutondele kikilu muna mpova zako ngwankazi manu masisa tulweke kitu ekumfokolelo moko kitu kyambo tekikele kansentango eto yi mene idinavo mpasi voto azenga kweto twafokola moko keto yivene dia kumfovo mpasi vo wavane mbote kwa wantu bana batule ende kwa makanda maku pasivo twa zenga kweto moko ketu mfofo kwa ngewe bon kadi ambuko tondile kwa yingi tete matondo ma yingi kwa ngeye pangia me Maria masamba yani mosi papa kuto yani kuto papa mvima nzembo de ndolo kwa yingi diambo tama mvimba ya luta dia ndolo kwa yingi nge tata pounds lansama munankangu wa yinja mono jamde ni vova kaka yetwa Congo tunina nze mike mambwa to telemina ku kimosi to lekila pe ku kimosi mas kipila tuleni telemina ku kimosi kipila tulendi lekila ku kimosi antukele ingindu za vanga promesão ya ndinge yetu mono vima bon munavanga munavana mbote kwa ya wa unkangu wa akulu mono nkangu wama biológica oeni nanga makongo akudu ya vene mbote mas wao questão yame yo saluluta vanga yeno ya mbote yinanga landisa mo watu ankaka kutu mono feti vova wao mana Maria tu feti vanga ngake tu feti vova kwa watu afeti partagear kipila mo kikongo afeti partagear mono feti kayana wala fiti yo vanga mvima jamu mono nginina nga ye page za yinga nginina nga ye Facebook ya ma yinanga mais de 5000 pessoas page atwa yinga ina mu YouTube bon mu YouTube ka vova kikongo mu YouTube nginina nga 13000 tade abonnés mwene kara fiti partazara yo pila mvima jamu anika tuna yo partazara anika tutayo vovisa kwa watu kike kuuna mambo maluta maki kulu kieto maki kongo kieto kitule tulendikela mvima ye mambo pe male nata atu kwa mwene kara ezo yinginuka nzola pana kwa yetu akulu na vava ingeta tufia ukidikikilu monompe yivene kikilu kiambote kiaku ye matondo
munatambudila emboke loeto ya kuza moke na yumono nsanga ku madi ya masamba. Kwa yeno onto nompe lukele yetu kintwadi ye kwa yeno onto no lusinga kuza kutulanda okunima tutondele kikilu muna kala yetu kintwadi okava mpila o mpanjame manu masisa kavo vele voluka yananga esaloki akitu salanga mpasivo ndinge twa kikongo ya vuatumuka ndinge twa kikongo yenda okuntwala idinavo venempe matondo kwa tata mpanzu okalanga okunima odiatisanga esalo kiaki dinavo tufo kwele kweto vonzambi ozolawo bosi tukuza vutukidiaka muna lumingu lutakwiza vavantia nsanda muna kimvuka kya malongi makikongo muna Facebook muna YouTube Kikongo Talk Show mwa muna tulutilanga kanti emoko keto tuvwandilanga vana nsanda uno ovava watu tamoke na van sanda twini na idinavo yoyo lutomasala fiaukili yoyo Kietu yangani kawa uko iwao bongole meso mwene isibudi matu uidi ikonzo dienu Keno luvovanga bo kongo jafwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo jatungwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo jatungwa Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Paulo do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Endodila, se esquecendo mamá que pra vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, mas nos liberta da maldição. Origem todos pra Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm desse Congo, entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatuque Congo. Tala Edi Nkuluketo que ainda em Sangu, como Zabimba. E Mwana Congo, Kaleguese, Songengangu e Edi Nkulukiako. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvovanga bo kongo jafwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi bikansi kongo jatungwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Keno luvovanga bo kongo jafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi bikansi kongo jatungwa Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Que Mavumba é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não folha, mas sim atrasa. Tata, mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura bando não se esquece. Terra do mano em Totila, quem conhece Nini e Alukeni. Ou melhor, Zinganguvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu. Pulumbinga, Lando Vitor, Antônio Dembo, Tetelando, Tabessa Manguana. Terra de Makuta Nkondo, Yannick Ngobo e Tatangana. Onde fica mercado do Luvo, Culumbimbi e o Yalangu. Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Moana Cassanda de Mbau, que mafundo, uasa.
serei o Culumbimbi em Banza onde está.